nakak limanna Nabi Ibrahim marelo doang mak dararin rifuang Allah Ta'ala mangololo ribetulai baca pak doangan untuk wijanna sebelum nasalai tanah Mekah gangkana mak kedai topan ritata taparajai ka dampeng mak kedai saisanna topan ritata ia tu idi tomatoai nareko mapasikola ki misalna itiwi i anak tak di pesantrenge itiwi anak tak riset dia onrong sebelum isalai ia ro anak tak si kesik kesinna tabacangi lebih riolo pak doangan pada toha pak doangan na Nabi Ibrahim riwatunna nasalai anakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riolode napa nakipat terui hikmah Isra Mirajta rilalenna kesempatan malek biewe untuk lebih barakakna loni mai lebih riolog bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiatta ia maneng sininna guru-gurutta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko Isra Mirajna Nabi Tamaelo ribicara maega wedding irampe. Bila kita berbicara mengenai Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, begitu banyak yang bisa disampaikan. Namun pada kesempatan kali ini, insya Allah ribatasi ritelue sewa-sewa. Kita batasi pada 3 hikmah. 3 yaro makedai topan ritata. Di antara hikmahnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu yang pertama elo iri patalle al birenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh alam raya kemuliaan Nabi Muhammad. Yang kedua, Isra dan Mi'raj elo toi ripatalle al birenna ummatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ingin diperlihatkan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Dan yang tak kalah penting, Isra Mirajna Nabi elo iripatalle al birenna sempajal 5 wattue. Ingin diperlihatkan kepada seluruh alam raya kemuliaannya salat 5 waktu. Maraga penjelasan nayaro yang pertama,
rilalenna peristiwa Isra Mirajna nabita elo iripatalle alak birenna nabita nareko iyahe melo ribicara mai gato wedding irampe upakulingi nareko yahe melo ribicara alak birenna nabita ketika Isra dan Mi'raj mai gato wedding irampe neki amamadaini rilalenna kesempatan ngewe narekose dina irampe alak birenna nabita ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertanyaan tegaina ya roh. Menurut riwayat riwatunna ripalla lempenni nabita pole Masjidil Haram lokari Masjidil Aqsa. Begitu tiba di Masjidil Aqsa, engkamanengi nabi-nabi emat tajam. Semua nabi dan rasul menunggu kehadiran Nabi Muhammad. Si senna mutama nabi tarilalenna Masjidil Aqsa. Tapakama i malaikat Jibril. Elo iri pasilen neres sempajak berjamaah. Akan dilaksanakan salat berjamaah. Pertanyaan, sempajang ngagaro elok najama nadek panapole mammeraje upakulingi sempajang ngagaro elok najama nadek panapole mammeraje maka dari topan ritata Nabi Muhammad bersama dengan nabi-nabi yang lain melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit melaksanakan Mi'raj mas sempajang inabita sempajang ngaga najama pappe balinna wallahu alam. Betuanna ada mak bere jamai nekia pertanyaan nade panapole mammeraje pappe balinna iya ronabita mendre mammeraje tania sempajan ripatarimai yang ngiri puange nasabak dek panam meraja engkame meneriasa sempajang tapi mendra inabita mammeraja ipatarimai yangi parentana sempajan 5 wettue betuanna ada sebelum Isra Mi'raj engkame tona riasa sempajang tapi salat 5 waktu nanti ada setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Singkat cerita, maka tetongan ni Nabi, semua Nabi dan Rasul berdiri akan melaksanakan salat berjamaah. Neki ade gaga maju lauriolo mancaji imam. Semuanya baku doron-doron jadi imam. Si soro-sorongi mancaji imam. Engkamani malaikat Jibril getengi limanna nabita lauriolo iana rawatue ilanti inabita mancaji imamul anbiya'i wal mursalin imannai sininna nabiyenen niya suroe. Waktu itulah Nabi Muhammad dilantik oleh Allah menjadi imamul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Maka dari topan ritata kuhe engka ak guru maraja. Agayaro 1. Engka tu 2 onrong. Nareko elo imas sempajak berejama tawe. Si soro-soro tawe mancaji imam. Engka 2 onrong. Nasi soro-soro tawe mancaji imam. 3 yaro. Pertama, si soro-soro ngi tawe mancaji imam. Nareko mak depungengi padanna toaca. Aga sabakna si pakalebbi toacai. Yang kedua, engkato onrong. Si soro-soro ngi tawe mancaji imam. Nasabak mak depungeto si padanna to bebe. Si soro-soro to ya he. Neki alhamdulillah syukur ki mitai acara tari lalenna yewenni. Riolota 2 anak tak mak barisi mak baju putih. Manesai rita warnana. Maka daya anak tak anak-anak pak kapala korang.
Mudah-mudahan mereka dimudahkan oleh Allah, dilancarkan dan diberkahi oleh Allah dalam menghafal Al-Quran. Barak kuagari esso mangoloi narekolokai mak berejama weddingi pada si soro mancaji imam nasabak mak depungengi padan natowaca. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran kedua poleri lalenna ya rodendre peristiwai taparajeka dampeng narampeangengi dendre alena to malebita yang mewakili camat rima kedan nama parengerangi agar kita menjaga kedamaian, menjaga persatuan, menjaga keharmonisan umat, utamanya dalam menghadapi pesta demokrasi. Taparajaika dampeng guru maraja poleri Isra Mirajatna nabita ketika semua nabi berkumpul di Masjidil Aqsa, ternyata yang terpilih menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkamana ngito malebi emak depungeng, engkamana ngi nabi-nabi nafong Allah taala mak depungeng, tapi ternyata yang terpilih menjadi imam, yang terpilih menjadi pemimpin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga hikmana kuhe, mohon maaf yang ngolewi tanggal 10 epai pada elok ki mapileh. Oleh karenanya engkamanan itu foto-foto atau malek bita. Oleh karenanya kumapile ki mati tapile ya rodinge marpe-repe sifatna rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajeka dampet dek matua kampanye pak dek magaga aseng upan nesah. Maka dah bawa mak engkamanan ni foto atau malek bie. Oleh karenanya kumapile nikmati, kumatodok nikmati, tapile ni kuro calon yang sifatnya mendekati sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, maraga naro sifat na nabita? Wakulingi, maraga naro sifat na nabita? Satu, maka dari topan ritata engka epak sifat wajib na nabi. Engka epak sifat wajib na nabi. Satu, ia naritu siddiq, pemalempu, orang jujur. Tapi ini kuro, tega na di antara para calon ini yang termasuk orang jujur. Yang kedua, sifat na nabi amanah, bisa dipercaya. Dek nama biasa maceko-ceko. Oleh karenanya tatangga-tangga ni kuro yang mana di antaranya yang bisa dipercaya. Yang ketiga, sifatna Nabi fatana, maca, orang pintar. Oleh karenanya tapile ni kuro yang mana calon di situ yang pintar. Dan yang keempat, tablik mapaletu betuan nama camak bicara. Oleh karenanya tapile ni kuro yang mana calon pemimpin yang pandai bicara. Dan yang tak kalah penting, taparajaika dampeng pasanna fuang Allah Ta'ala rilalenna akoram marajai makedai inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Upakulingi, maka defong Allah Ta'ala inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Sesungguhnya orang yang paling baik dijadikan pemimpin adalah al-qawiyyu al-amin, orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Ya sengi al-qawi, orang yang kuat, punya kemampuan. Al-amin, orang terpercaya, betuan nama kesisifatna. Maka dari adan natawacai memilih pemimpin, lihat kapabilitas dan lihat kredibilitas. Upakulingi, lihat kapabilitas, betuan na engka apa ulengena. Yang kedua, lihat kredibilitas, makasih alena, makasih gauna, makasih sifatna. Kapabilitas dan kredibilitas bukan karena isi tas.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua. Ya wadinge iramperi lalenna yewenni. Ia naritu Isra merajna nabita. Elo iri patalle alak birenna umma nabita. Ubakulingi elo iri patalle alak birenna umma nabita. Pertanyaan tege mon robutina dalam perjalanan Mi'raj pole ri Masjidil Aqsa menre ri langit pitu susunge melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Setiap tingkatan langit engka nabi newa siruntuk nabita. Ri langit mamulange siruntuk nabi Adam alaihi salam. Rilangi maka duai siruntui Nabi Isa sibawa Nabi Yahya alaihi wassalam. Rilangi maka telue siruntui Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum lanjut engka cedek cerita mengenai Nabi Yusuf. Ia Nabi Yusuf salah seorang nabi yang cukup istimewa di dalam Al-Quran. Karena satu-satunya nabi yang kisahnya mulai dari anak-anak sampai masa tuanya diceritakan di dalam Al-Quran, dan itu terdapat di dalam satu surah yang kita kenal dengan nama surah Yusuf. Keistimewaan Nabi Yusuf irampe kisah nari lalenna korange mulai dari masa kecilnya sampai masa tuanya, dan kisahnya disebutkan dalam satu surah yang kita kenal dengan nama surah Yusuf. Salah sedi keistimewaan Nabi Yusuf, ia Nabi Yusuf pura di penjara. Wakulingi keistimewaan Nabi Yusuf pura di penjara. Tapi akuasanna fong Allah Ta'ala si senam masuk pole penjarai. Ternyata beliau dipilih untuk menjadi pejabat negara. Dalam arti kata diangkat menjadi bendahara negara. Jadi ia Nabi Yusuf pura i penjara. Si senam masuk pole penjarai tapariaka iman caji pejabat negara. Upakulingi Nabi Yusuf i penjara yolo. Si senna pura di penjara mancaji pejabat. Si salato si seisa di Indonesia mancaji pejabat iolo napari penjara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rilangi maka epae si runtui nabita si bawa Nabi Idris. Rilangi maka limai si runtui nabita si bawa Nabi Harun. Rilangi maka enenge si runtui nabita si bawa Nabi Musa alaihi salam. Kunihe monrot talle al birenna ummat nabita. Pertanyaan maraga kisana. Riwatunna nasalai nabita langi maka limai. Menre rilangi maka enenge. Fastaftahal baba Jibrilu. Millau timpa tangi malaikat Jibril. Qala al-khazinu makkutanai malaikat pajagai makkedaman anta. Niga iko. Qala Jibrilu makkedai Jibrilu ana Jibril. Iya na malaikat Jibril. Wa qala al-khazinu makkutana si malaikat pajagai makkedawa mamma'aka. Niga pale musibawang. Makkedai malaikat Jibrilu Muhammadun ibnu Abdillah. Ia ru'usi bawangi Muhammad anakna Abdullah. Makkutana si malaikat pajagai makkeda Muhammadun ursila ilai. Nabi Muhammad gamusi bawang. Makkedai malaikat Jibril na'am. Nabi Muhammad usi bawang. Mario rennu malaikae. Na timpai baban na langit maka enenge. Menrek nabita maka gorangem malaikae jempui apolengan nabita. Marhaban bika ya Rasulullah
selamat datang wahai Rasulullah. Menre rilangi maka enenge si tujuh matai nabita si bawa Nabi Musa alaihi salam, si senna pura si bareselengi, si senna pura si bareselengi, menre ni nabita rilangi mapitue. Nekia ternyata napai manguju menre rilangi maka pitue, ternyata teriwi Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menangis, nama kutana Nabi tari malaikat Jibril, maka damagirona teri. Walhasil makutana malaikat eri Nabi Musa, maka daya Musa mayu bekika, Musa agar opat teriko. Ternyata mapebaliwi Nabi Musa rimakkedanna abeki as-sabaranna uteri li anna gulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru min ummati. Maka dari Nabi Musa as-sabaranna uteri nasabak ternyata engkau tahu ilanti mancaji nabi imon riku megangi umat natama suruga naya umatku. Ubakulingi maka dari Nabi Musa as-sabaranna uteri nasabak ternyata engkau tahu ilanti mancaji nabi rimon riku megangi umat natama suruga ribandingkangi umatku. Pertanyaan ni gaya ro umma pape balinna iya naritu umma na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunihe monro talle al birenna nabita pakulingi kunihe monro talle al birenna umma na nabita aga sabakna karena umat Nabi Muhammad ia tona maponco umurutna nekia ternyata alena kaminam maega mutama rilala surga pammasena puang Allahu Ta'ala nekia taparajeka dampe mompo pakutana agame menro patama ki suruga upakulingi agame menro patama ki suruga makadai adanna topan ritata mapatamae suruga tania nasaba amegangenna amala tapi mapatamae suruga nasaba apa cingeta poleri dosai upakulingi mapatamae suruga tania nasaba amegangenna amala tapi mapatamae suruga nasaba apa cingeta poleri dosai aga betuanna namu maega amala nareko engka dosa de naweddingi tamak suruga sanga di mapaci pi poleri dosai nareko tania rilino rionroi pacingi nasabak toba majepukupi matiria pinna ranaka nalondriki malekai mapaci pi poleri dosai nainapa weddingi mutama surga pammasena puang Allahu Ta'ala nekia kebalikanna namu cedek mi amala namu makuram mi amala nareko mapacingi poleri dosai ijamingi liset suruga. Pertanyaan tege monrobutina maka dai nabita nareko engka anana dek pana balleg namate engka anana dek pana balleg namate maka dai nabita ia rolapung anana materu tamak suruga. Pertanyaan magiro ia rolapung anana materu tamak suruga na anana de pana balleg toma kurang amalakna pape balinna memang makurang amalakna
tapi anak-anak de panaballe tau mapaci poleri dosa. Sehingga dengan demikian yang memasukkan orang ke dalam surga tania gara-gara amegangan na amala. Ne kia gara-gara apa cingetta poleri dosa. Ne kia parelluki makamala. Parelluki makamala. Nasaba onrota rilalenna suruga tak gatungi riamalata. Betuan na ada kunci masuk ke dalam surga bersih dari dosa, tapi penempatan di dalam surga tergantung dari amal kebaikan kita ketika hidup di dunia. Nah, yang menjadi tanda tanya, de apo gaga tahu de gaga dosana. Apa kulingi? De naweddingi tamak suruga nareko engka dosa. Na de gaga tahu de gaga dosana. Nareko engka mengaku de gaga dosana, madosan itu. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali kalau namanya memang Haji Saleh. Sehingga dengan demikian, nasaba engkamana dosana tawe. Oleh karenanya yang perlu dilakukan, barak kuaga weddingi malomo tamak surga pemasena puange. Parelui ripade cengi tobata ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Upakulingi, barak kuaga weddingi malomo mutama surga pemasena puang Allah Ta'ala. Maka langkah pertama parelui ripade cengi tobata. Aga sabakna nasaba rilalenna akorange. Maka daifong Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Maka daifong Allah ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Aperi-peri ko tumenang lolongengi adam penapuamu wa jannatin nenia aperi-peri ko lolongengi suruga. Upakulingi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum aperi-peri ko tumenang lolongengi adam penapuamu wa jannatin nenia suruga pemasena fong Allah Ta'ala. Pertanyaan, agaro kira-kira hikmana narilalenna iya rodendre ayae ipat dioloi adam penapuange nainapa suruga. Maka de topan rita tak pataf serewe sengaja ipat diolo adam penapuange nainapa suruga. Karena itu isyarat untuk masuk ke dalam surga mesti mapacipi poleri dosai. Karenanya langkah pertama dan utama ia perlu ripat dupa barak kuaga weddingi malomo tama rilales surga pamasena puange ia naritu ripade cengi tobata ripuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Ia nahe hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Apa urampe dendre maka dateluna urampe. Purani yang pertama, puratoni yang kedua. Sekarang yang ketiga berarti ini yang terakhir. Agayaro maka dai topan ritata. Di antara hikmahnya Isra mirajetna nabita. Ia naritu elo iripatalle al birenna sempajal 5 wattue. Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh alam raya kemuliaan salat 5 waktu. Pertanyaan tege mon robutinna pappe balinna maega parentana puange ia engkai napatarimai yang nginabita nekia ternyata semua perintah-perintah agama itu melalui malaikat Jibril. Sangadina parentana sempajal 5 wattue. Upakulingi
Sininna parenta-parentana fong Allah Ta'ala. Syariat agama yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Itu semuanya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nekia sempajal 5 waktu alena riale nabita rioli rifong Allah Ta'ala untuk terima langsung riolona puange. Maka ini menunjukkan alep birennaro sempajang 5 waktu. Gangkana taparajaika dampeng. Taparajaika dampeng. Rilalenna akoram marajai. Narampeangi puang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kisana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisana Nabi Ibrahim. Dan itu terdapat di dalam surah Ibrahim. Engka dua pak doanganna Nabi Ibrahim. Engka dua pak doanganna Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, di mana kedua doa ini berhubungan dengan pelaksanaan salat. Tiga yaro. Yang pertama surah Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37. Kisana yaro. Riwatunna Nabi Ibrahim. Risuro ripuang Allahu Ta'ala untuk tiwi bainena dalam hal ini Siti Hajar, si bawa anakna dalam hal ini Nabi Ismail. Yarwatue Nabi Ismail anak mupi, bahkan anak lolo mupi. Isuro ripuang Allahu Ta'ala untuk tiwi bainena si bawa anakna lokaritana Mekah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim napasadia ni tonangenna naolli ni bainena nannia nasurotoni me pai anakna barak kuaga menre iri tonangenge na inappa mattonangan lokkaritana Mekah. Singkat cerita, si senna narapi tanah Mekah tujunna Baitullah makukuange. Nabi Ibrahim napalesso ni anakna si bawa bainena. Napalesso ni bainena si bawa anakna, si sennal leso Siti Hajar, leso toni Nabi Ismail, ia rawatue anak lolo mupi. Ternyata begitu sang ibu dan anak turun dari untanya, ternyata Nabi Ibrahim naputara untana, naputara tonanganna, nainapa medde. Ia rawatue di tanah Mekah, tidak ada orang lain. De gagato lain. Sanga di alena misipat telu. Maselan Nabi Ibrahim, maselan Siti Hajar. Nasaba isalai wirilakenna. Natapak gora makadaya Nabi Allah. Ila aina anta zahib. Nabinna fong Allahu Ta'ala. Tega ko elok lao. Magi na musalay ka rion rongewe. Ternyata Nabi Ibrahim dek nape bali. Nasaba dek nesengi. Maka da agaro na baliang ipakkutanana bainena. Gora silapok baine. Maka da ila aina anta zahib. Tega ko elok lao. Magi na musalay ka rion rongewe. Dek panappe bali Nabi Ibrahim. Mapikiri lapok baine. Maka da de na pakuro sipak na lakaiku. Walhasil na putara pakkutanana. Na tapak gora maka da Allahu amaraka bihadza fong Allah Ta'ala gasuroko. Maka de Siti Hajar fong Allah Ta'ala gasuroko saleka rion rongewe. Si senna makutana bainena maka da fong Allah Ta'ala gasuroko. Materu gilis Nabi Ibrahim mappebali maka da naam fong Allah Ta'ala suroka. Si senna marengkalinga bainena maka da fong Allah Ta'ala suroi. Nasapuru arona Siti Hajar natapamette rilalengati makeda mustahile napabinasa ka puange nareko alena suroki. Singkat cerita, malewa nyawana Siti Hajar naepa anakna
natiwi lori sedena baitullai ia naro onronge makukwange ria sengi kamarakna Nabi Ismail yang kita kenal hari ini dalam istilah Bugis batu masalekoe, istilah Arakna Hijir Ismail betuanna kunyiro kamarakna Nabi Ismail alaihi salam. Singkat cerita, medde Nabi Ibrahim nekia nalaloi bulukna tanah Mekah lepangi cinampe Nabi Ibrahim nainapa napangoloi alena lori Baitullai nakak limanna Nabi Ibrahim marello doang makdararin rifuang Allahu Ta'ala mangolo lori Baitullai baca pak doangan untuk wijanna sebelum nasalai tanah Mekah gangkanna makedai topan ritata taparajai ka dampeng makedai saisanna topan ritata ia tu idi tomatoai nareko mapasikola ki misalna itiwi i anak tak di pesantrenge itiwi i anak tak risek dia onrong sebelum isalai ia ro anak tak si kesik kesinna tabacangi lebih riolo pak doangan pada toha pak doangan na Nabi Ibrahim riwatunna nasalai anakna. Upakulingi surah Ibrahim ayat 37 makadai saisanna topan ritata maka sinri baca ini tomatoai nareko yantarai anak tak loka di sikolana misalna yantarai anak tak riset dia onrong sebelum isalai wijata maka sin nareko ribacangi pak doangan pada toha pak doangan na Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Pertanyaan maraga bacana. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal haram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Upakulingi Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal haram. Puang nama jepunna utaroi anakku riset die onrong ia de gaga tanetanan rilalenna riset dena bolamu malebie pertanyaan aga tujuanna utaroi anakku kuhe Rabbana liyuqimus shalah barak kuage romati wijawijaku napa tetongi sempajangi. Upakulingi dega gapak doangan Nabi Ibrahim untuk wijanna sangadin nama kedai Rabbana liyuqimus shalah barak kuaga wijawijaku napa tetongi sempajangi. Dena keda barak kuaga mancaji witosogi dena kedabarak kuaga mancaji wi pejaba dena kedabarak kuaga mancaji wi tomaca tapi mak kedai barak kuaga napa tetongi sempajange aga betuanna barakakna jabatange narekonanta raki suju ripuang Allahu Ta'ala barakakna waramparange nareko yaro waramparata nantaraki suju ripuang Allahu Ta'ala barakak napak disengenge nareko nantaraki suju ripuang Allahu Ta'ala wedik jaji engka tau matanre sikolana maega pak disengena tapi deneng kana suju ripuange gangkan nama kurak barakka ipak disengena padahal waktu tak mameraja di Masjid An-Nur waninna asinil labu'ih irampe rimak kedana wahyu pertama ayat pertama ia engkai natarima nabita ia naritu ikra parenta mak baca ayat pertama ia naritu ikra parenta mak baca tapi ternyata capak na ikra ayat terakhir mak kedai wasjud wa qtariba sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Upakulingi ayat pertama makedai ikra bacalah
Tapi ternyata ayat terakhir, maka de wasjud waqtariba, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Pertanyaan, agar hubunganna ayat pertama si bawa ayat pacapurna surah Al-Alaq. Ayat pertama perintah membaca, ayat terakhir perintah untuk sujud dan dekat kepada Allah. Ternyata makadai topan ritata itu merupakan isyarat baca ki nata tambah pak disengeta ne kia pak disengem mak barakae nareko ia ropak disengeta nantara ki suju ripuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Ia nahe pak doangan Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal haram Rabbana liyuqimus salah. Puan mamuare yarwijawijaku napa tetongi sempajange faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim tapancaji wi atin narupatawe si matama poji laurialena iana tu sabakna selama tomatepe pasti tuli engka cinna rila lengatina mendrek siarewi hijir Ismail selama tomatepe pasti mudani atina untuk mendrek tanah marajai siarewi hijir Ismail ya sengitu macinna top ya sengitu macinna tau de panapole liwo picinna na tau polewe bakulingi ya sengi macin na tau de panapole liwo pitu cinna na tau polewe nasaba ia tu tau de enapole macin naman nawanawa miasenna iyan namu atau polewe macin na toni mudani toni masinga toni gangkana ia narobuti maka da selama tomatepe pasti macin na mendre siarewi hijir Ismail warzuqhum minas samarati naniata werelalo ipuang siagai egana buah-buahan pak doangan Nabi Ibrahim nello doangan iwijanna para kuaga riwerengi buah-buahan di tanah Mekah dan ternyata terbukti barakah pak doangan Nabi Ibrahim agi-agi buah risapa di tanah Mekah insya Allah engkau maneng sapa ki buah oti mega buah oti di tanah Mekah sapa ki mandike engkau to mandike di tanah Mekah sapa ki lemo engkau to lemo di tanah Mekah sapa ki durian mega to durian di tanah Mekah tetapi aku asana puange mega buah-buahan nadega aga pokok-pokokna. Sapa ki oti mega buah oti tapi dega aga pokok oti. Sapa ki mandike mega buah mandike tapi dega aga tanah-tanah mandike. Sapa ki lemo mega lemo tapi dega aga pokok lemo. Pertanyaan magina buah-buah dek gaga pokokna nasabak pak doangan Nabi Ibrahim buah-buahan name tominel lau tania pokokna. Samana elo imakada Nabi Ibrahim puang taruh ni dek gaga pokok-pokokna yang penting mega muah buana si salato si ku kampota megala de pokok-pokokna dek gaga buana. Doanya Nabi Ibrahim de gaga lain nelauri fong Allah Ta'ala sangadin nawi jannah napa tetongi sempajange dayam tak kalah penting. Surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40. Pak doangan Nabi Ibrahim. Barak kuaga na pancaji ki puange. Topa tetongi sempajana. Ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati. Wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Wa min zurriyati, makuto paropemo wijawijaku mamuare pada napa tetongi sempajange. Rabbana wa taqabbal du'a. Puat tatarimalah loi pak doangaku. Bapa dan ibu sekalian, ia hepak doangenge. Maka sindri baca-baca ngi wijawijata.
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Puang tapan cajilalo ka to patetongi sempajange makuto paropemo wijawijaku mamuare padana patetom manengi sempajange Rabbana wa taqabbal du'a. Puat tatarima laloi pak doangaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini menunjukkan parelunna roh sempajange utamana sempajang 5 wektue. Nareko yahe sempajange melok ribicara maegala de udingi rampe nekia utanga-tanga ijange ternyata 50 nak menit mak bicara. Oleh karenanya mamadaini rokapang nareko ipak gangka ni ceramata rilalena yahe kesempatange na ututui yahe hikmah Isra Miraje nasabak se dicurita mengenai aluk birena sempajange. Ia he curitae curita tongemi nasabak wetunna macam upa mak bicara tedonge. Ya curita tongen roh nasabak wetunna mak bicara macam mak bicara tedonge. Pertanyaan maraga caritana konon engka pak galung sekaligus pak kampi tedong. Sewa wetu na puadangi tedonna mak kedadong betuan na tedong. Baja melek kitna loka mak dakala. Mak dakala to mak apa ngasen aku mai? Dong tedong baja melek kitna loka mak dakala. Maka de tedonna. Oke bos, siap menunggu perintah. Si senna matajang loka tongan ni mak dakala. Mak dakala, mak dakala, mak dakala. Narapi tete arua matekoi. Istirahai. Makutana tedonna. Mange tu bos. Na istirahat tahu Maka de pak galunge istirahat ki yolo bela. Mateko kak seding. Maka de tedonge pada kitu pale apa iya mateko to. Pura istirahat mak dakala si. Mak dakala, mak dakala, mak dakala. Narapi tete 10 sedi engkai indo anak na pole tiwi nandre. Istirahat si. Makutana si tedonna. Mage tu bos. Na tuli istirahat muna tahu Maka de pak galungi istirahat ki yolo bela. Malupu kak seding. Maka de tedonge pada kitu pale apa iya malupu to. Selesai mandre mak dakala si. Mak dakala, mak dakala, mak dakala. Narapi tete 10 2 si tengah nase ditama iwetunna loroe. Bangi tawe di Masjid Nurul Huda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maselet te donge. Tapa makutana makedahe. Aga ya roh. Makedai pak bange. Makedai pak galunge. Iya naro riase bang. Makutana si. Aga ya se. Makedai pak galunge. Nolik ka roloka mas sempajang. Makedai te donge jadi elok kilo mas sempajak bos. Tapa makedai pak galunge. Dek mawas sempajang iya. Tapa mete tedonge maka dapada kitu pale apa ya dek tua sempajang. Agak betuan ya. Nigi tahu. Dek nama elok mas sempajang mengaku tedonge pada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ya nahi sempa urampe rilalena kesempatan maluk biewe mamuare wedingi mancaji lalang asipak parengerangan ripal lawang tak manang. 1 engkalalo ki makacoe tonga-tongan rinabita. 2 engkalalo ki malitutiwi sempajal 5 wetuta. Dan yang ketiga, jaga persatuan dan kesatuan umat. Sebagai penutup, engkau topan rita pura mak berekada. Asenna andre guruta al-imam al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Makadai
Lau anni a'lamu benenge uisengi annali da'watan mustajabatan benenge uisengi maka da engka pak doangeku na tarima puang Allahu Ta'ala benenge uisengi maka da engka seddi pak doangeku na jami puange na tarima la sarraftuha lis sultan majepu upakke gunai yaro kesempatange melo doangi mi toma parentai. Makutane sahabat nama keda magi na toma parentai melo doangi. Magi na tania alemu. Padahal itu adalah kesempatan emas. Ternyata mapebali andre guruta Al-Fudail ibnu Iyad. Makedai nareko aleku mi welo doangen. Na ternyata na tarimai puange. Berarti iya mitu penet dingi winya menah. Tapi nareko welo doangi asala marenna toma parentai. Na ternyata itarima tongang irifong Allah Ta'ala. Nama decet toma parentai. Insya Allah salewangi sinin na masyarakat. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan mari kita berusaha menjaga persatuan dan kesatuan umat. Salah satu di antaranya yelo doangi mitoma parentata. Barak kuaga riwerengi deceng. Riwerengi asalamareng diberikan petunjuk oleh Allah untuk senantiasa menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Saya kira yang rosempa urampe rilalenna kesempatan malak biewe memuare pada napak barakat manengi fong Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ummana bi barakati ayatika wa nuri kalimatika wa haqiqna bi fadliha ya karim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati qaulikal karim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ummana bi barakati ayatika wa nuri kalimatik wa haqiqna bi fadliha ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.